Lokraik dia bamalu karena sirne be oras ne asisti hela programa tatuli aktual ba edisão hinian. Ba edisão hinian dadaune ami ihe sekolah ensino básico filial Taur Matan Ruak Lahane Ocidental. Hodi observa diretamente com o processo aprendizagem nebe horas ne lau ihe sekolah EBFI Taur Matan Ruak Lahane Dili. Maluk sira tuir dados nebe ami hetang katak dadaune sekolah EBF Taur Matan Ruak iha akumula alunus hamutuk atus tolu walunulu honi total profesor hamutuk nain sanulu maibe naing ida mateona iha fulan hirak liuba no naing ida dadaune iha kondisau Saudi nebe la permite maibe falta naing walune husi naing walune iha naing lima maka tamona ida de reforma no falta date ema naing tolu nune afeta ba prosesu aprendizagem ia sekolah EBF Taur Matan Ruak Lahane Dili. Nune tuir koordinador sekolah hatete katak dadaune dalam rumah prosesu aprendizagem lau dia tambah menus profesor maski antes ne husi Ministério Educação destaca ona profesor contratado sira bahi area rural mai be ia sekolah Lahane Rasik lahetan profesor tambane atu hatene kona ba prosesu aprendizagem nebe lau sekolah EBF Taur Matan Ruak hause dada lia ho koordinador sekolah EBF Taur Matan Ruak Lahane Senyor Adriano Lorondiak baitabo Lorondiak. Senhor Bel explica o tuan kona ba prosesu aprendizagem nebe lau EBF Taur Matan Ruak Lahane. Sekolah EBF Taur Matan Ruak ya ne iha preocupação barak liu kono ba professor maioria atinge ona balo 70 e tal ona balo 68 balo 69 idade reforma nian tamane maka iha sekolah EBF Taur Matan Ruak menos tem professor hene moras mak barak liu balo tama sekolah lalu moras sekolah mak fila pa uma sinta dehan moras la belona paciência sir tengi obrigado sir tengi fila para descansa tamane mak hene preocupação teve com o professor se bele karek ano letivo 2025 agora né mas menos coloca netik professor phone para lori ajuda netik kami hene para ami bele substitui professor sirnebe menos iha sekolah no sirnebe sinatina ni ati jona 70 anos baleten tamane husu governo se ber kari haru kanetik professor mai iha sekolah rene Sekolah ne faheba dader parte dader no Lokraik no mais ou menos acumula estudante na hira sekari professor sirne be latama semaka bele responsabiliza ka bele substitui fali professor seluk ne be latama nune aula ka proses aprendizagem ba labari sira la bele mamuk ne iha ne substitui ba professor sine be moras dalam iha sala rua o sala tolu mak mamuk ne professor ida o rua mak tamamo sira be substitui iha salaran kono ne ida det antau maneira o insa para labari sira la bela apandona iha salaran tapi la rumah ni hanorin te materi iha fote ma trabalho rumah iha sala sorin antau ni bahanorin iha sala sorin ne para troca ni hanorin hotu te mak ba fali sala sorin alunus kada salah hira na emana hira cada aluno iha cada sala ne iha sexto ano ne 61 mai fali iha quinto ano 61 hotu iha quarto ano mak 68 ne sala larane sempre iha 60 baleten 60 ban khonya salah hamutu sala ne salahat mai be iha dader iha Lokraik Unsa tu jere professor naing walu deit ho alunus atus tolu walunulu no faheba sekolah dader ho Lokraik ne sira parte Lokraik sira professor si Lokraik mobil hanorin sira parte Lokraik ne nain hat dader ne mas nain hat kuliah kona ba professor reformado sira mais ou menos kare Husi Ministério da Educação maka sidau katene kona ba itabo cernya dados sirne betamo de reforma no kare antes ni itabo cer hatamo na dados ba Ministério da Educação kona ba idade reforma ka o to agora sidau ia hatama dados roma kona ba questão den
Quando bahatama dados desde ulu keras, né cada mensal sempre sempre hato obe kami relatório né. Sefi se santemos hato no relatório né ba, sefi agora halori nemos hato no relatório quando ba professor sira atinge una 60 balete né hato bebe que relatório mas bem na realidade la até a data la iha be haru que professor fone na mais escola né. Sekarang falta professor serne maka afeta ba labari sira lilu da processo aprendizagem né. Sekarang ma professor da moras do semana roh menos professor serne saída ma gestão saída maka udar coordenador se holan une label abandon labari sira. Ne conforme hadito professor sira que se professor sira quando moras barakona paciência labari sira abandona na. Também na ira mesek label atende alunos barak. Anes ohin hau kuliah rap. Da rumah bela ami misak date puna ini ana en rua atau bela atende salah rua na ira bela atende. Mas be quando nia moras tante anton salah bel mamuk. Sala ida acumula alunos to emanenulu resin. Saida maka sai hanesan problema saida maka kita bocor hasor banghir hanuri alunos ira barak iha sala ida o hamutung nenulu baleten. Ne conforme meturu tahnore ensino básico ami usa meturu nebe adequado ho professor aluno sir nebe número bot iha salara. Ne ami sempre halo ani meturu ne para labari sir level abandon labari sir level halai tun sai. Pedido ita bocirnya atau aumenta professor sira lilu atau aumenta professor fonser nakar informa na ba Ministério da Educação olai informa na ba Educação Municipal di linia. Ne ami informa bebe kana se hak kuliah ne informa bebe kada mensal dal rumah kada tina nami atau ami relator kono ba idade avançado sir ne 65 baleten balo 70 te nami hato bebe kami relator ne mabe to agora sidap kiha coloca professor iha escola ne. Maluk sira hanesan ohen entrevista nebe hal ho koordinador sekolah EPFI Taurmatan Rua Kelahanenian dehang kata ke problema menos professor dificulta tebes processo aprendizagem ba estudante sira. Mabe sira bele buka solução atau halo oinsa atau halo gestão. Nune bele hanoring estudante sira ia horas sekolah nia. Nune batinan 2025 nia koordinador net dehan sebele karek Ministério da Educação atu aumenta professor rumah nebe da daune governo lis Ministério da Educação halo contrato na professor fonsira nune bele reforça bele facilita dia glutan processo aprendizagem iha escola EBF Taurmatan Rua Lahane dili. Nune lor equipa nebe serviço ba programa tatoli aktual ba edição no hinian hato loron dia e adeus.